wase wito binya wito wase wito binya wito tubikite mondo wa saa 3 ndateka miongo 3 wa 3 saa 3 ndateka miongo 3 wa 3 mitambo ni sia Athiani Fm wase wito binya wito the official original Kamba radio station na tuenda na udeni ambaye amukambe saa ya katano na ya mudia ya kilungu cha masanja na Athiani Fura e-day edition nyene twa boni venture mutinda beteboni utumia wake kambola wiseka na nguko yake wese ya matumbi kutinda tukile angilwa une wakizeko kiseke mwana official public no isimeka mukamba mujanja. Yes tuenda na ukafunga yene ka Friday kaenda mondo mainge Friday na kulecha eta freestyle inde ndao kasumbuka kila wina chocho chaku kila utaendoi nduingwa na ninazi yao ndomwe muthana wo muntu ni wo mweso wako webwa mundu witha ne kwani yako okay ona kuma muntu kindu zako minomwe mundu witha umutaite kana nake mugamwandoe ndende kuiba kabisa na ndaka kuiba mpaka Monday mukambio nene na tiko kuibana Tuesday you are you lilikania maybe anakwigire black list possibly omuntu otwazia ndi muthena wa ile kuizilia muno muthena wa Friday boniveja nundo ando inge nege matemisi matemisi is in mate family family si umanie no mundi na Friday pamodo ndege no kabisa aina family neza biyo na ndai problem na ako sepseti na family na aina mugana ziana Friday yogaya bika Friday kabisa ndai na problem azoke on Friday maundu ni majao mage mande ya family ai ma umugana witha mpitha muno ko manage mugana wo munthio no ni watu ekete weekend na watu eka weekend no your future future ya mundu ni da mugana wo munthio we do manaka no ka mana kana ga watu no control Friday especially with be mundu munthio kukone wa be mundu kunywa muzala be mundu kutuma vana ola utumiwa ndeuka be mundu kubeti na be mundu kwikia mani ujongo na be mundu nake okwitwa na oka adiwe na jengelete wewe ajoge viazi yuwe muthana wa lozi ya muno maisha umunthio ma weekend mabanga wa no mundi babanga wa Friday sisi ya muno muthana wa Friday na nikyo wita wa members day ndo kila mundu ni member wa member wa Friday members ni mandisha jao well kuma one you pero magera mema 17 days na pero magatholeki iwa so the decision this usuno daiti akeda mana ekana you all the moka ba mo mondio almost the Friday you all mondo onde no be mondo kutikesha kanisani o mondio mamaja be mondo kudi ndamboka o mondio na be mondo kutikoma ndanzini o mondio na be mondo kukoma orane o mondio be mondo kukoma kwene o mondio be mondo kutiwa o mondio na be mondo maisha mage mlamuka meobika mwezo ili kurundi ya maundo ekabete kala kitu ekabete modhuku under one roof modhuku so be mondo utona mwina umwethe ya Friday ukamweta wa umudhuni Friday Dege mundu wathi okwina tosu wangone akanenjoy kwathi ni mandasi yake saka wathi yakwina takau na kanka kina kiyana ndikoloe makuta na ba mundu kina ke okovinjo na mundu ngi okovinjo akazia mboni akewa Athiani thene wake na Athiani thene bonia yeki akawathi kandiki ndiki mona nililika ngaya wendilika wendilika
kwenda tumenane ndukangwete friend ogewa aina na kimbibiliko wae muthenya ta wo mundu nigo na isio ya wae muthenya o to mundu yo ora radisi akemeti na muthenya o to wo mundu ona mayale mate waya ego maye so kuya Friday na lelo me bangie muno be very careful ila yenda ndienda kwibukiwa imende nigwe ndukerekele yo membe imende and then ndukabindwa niwe undu wibangite yes umonthio ne banga kila we nayo stick to that nyandu amangula sio mundu withiba ndiwa mundu sio inguria neza how yani ndi unu nethi o mundu withiba ndo makutano tukekata kunye ndiye bandu nethi ndi bandu nethi ile ayi undu winangale kwanza ndo ala mengale umatumi andu wesere baiba andu kwazia okwetwa fair nyenye bangi thio ndu wibangite yes eta wibangite mundu ndwe pesa na ndwe nywa uno ndwe pesa enoka kwa meva boga la ogia ziana ona no endi wake beti jakuwe monywa ubiga muzije tuidukize kameme Athiani FM Athiani FM wase wito bina wito